Mba'éichapa. Oreha'ete mimbo'e mbo'ehaovusu del norte pegua, carrera de medicina, mbo'esyry mbohapy pegua, rojapo tembiapo tembikuaareka heta arandukáre. Ko tembiapo rojapo mbo'erã guaranímeguáva oisãmbyhýva mbo'ehára doctora Beatriz del Rocío Quintana. Ko'ág̃a ha'éta mávapa rojapova'ekue tembiapo. Lian Amarilla, Félix Baruja, Darcy Benítez, Samuel Brizuela, Kiara Cáceres, Camila Fariña ha Daniel Palacios. Ko'árape roikuaauka CPM orerembiapo rojapova'ekue heta arandukáre. Mba'e ha'e Guarani ñe'ẽ. Ha'e peteĩ ñe'ẽ tupi Guarani ojepurúva katuete Cono Sur continente americanope ha hetave Paraguaype ha'éguiko tetãme idioma oficial ñande ley guasu rupive 1992 guive. Ha'e ñe'ẽ ypykue oguerekóva mokõi ñe'ẽ aty paraguayo ha correntino mokõivéva oñomboaty Guarani criolloramo. Variantes rehegua. Ikatu jahecha ipype mbohapy variantes. Guarani ñe'ẽ rehegua, misionero o jesuítico. Guarani tribal oñe'ẽva guaranikuéra ha guarani moderno criollo. Ha'e ojepuruvéva ñanerẽtáme. Guarani misionero jesuítico ojepurúva'ekue oĩháme misiones jesuíticas 1632-1767 ha upéi opaite 1870. Guarani tribal ijapytépe oĩpo térã elñakuéra Paraguaype. Guarani occidental paitavyterã ava guarani ha idioma mbya guarani. Ojekuaa avei guaraniete ramo ha avei guarani puro o cerrado ha ojepuruve tribu indígena guarani apytépe. Guarani criollo o moderno, guarani paraguayo ha guarani correntino ojepuru hetave mestizo apytépe. Guarani criollo o moderno oguerekove ipype castellano ha guarani tribal nahániri. Mo'õheñóiko ñe'ẽ ñepyrũrã guarani ndorekóije haipyre ha upéi franciscanokuéra ohaitaikuéra acheyety latino español. Ojapóva Luis Bolaños 1603-pe. Ojehaiñepyrũ primer repositorio léxico guaraní 1639-pe. Oñembohéra tesoro de la lengua guaraní. Ohai jesuita Antonio Ruiz de Montoya. Ha ambue ary ohai la primera gramática de la lengua. Omombarete 1643-pe Alonso de Aragón. América precolonialpe ojepuru tavakuérape oikóva cordillera de los Andes este gotyo. Variantes modernakuéra guarani paraguayo ha guarani correntino ojepuru hetave mestizo apytépe. Ág̃akatu guarani oñemoderniza ha ko'ág̃a ha'e identidad paraguaya ha oñembo'e mbo'ehaópe ha opa universidadpe avei. Ha katu oĩma momarandu ñanduti opa portal educativos e informativope. Ary 50 ha 60-pe oñepyrũma ohesãijo ijepuru ñe'ẽme ha ojekuaa guarani ha'eha ñe'ẽ jerovia. Castellano ha'e ñe'ẽ ojepurúva formalmente ha katu jerovia pytépe ojepuruve guarani. Guarani jepytaso. Guarani paraguayo ojepytaso oikove hag̃ua dictadura militar de Alfredo Stroessner 1954-1989 allá. Ministra de la Secretaría de Políticas Lingüísticas del Paraguay, Ladislao Alcaraz, GI, Guarani oikoveha ohaságui ogaygua apytépe sy ha tuvakuéragui mitãnguérape ha avakuéra apytépe omombarete hag̃ua opa ñande ypykue ñe'ẽ.
Paraguaype 90% avacuera daja eiva indígena oñe'ẽ guarani, omoambuéva chupe opa tetãgui. Guaraní ñe'ẽ ára. Corte Suprema de Justicia, Dirección de Políticas Lingüísticas Judiciales Rupivé, Ogueromandu'a Guaraní ñe'ẽ ára 25 de agosto. Ley Guazú 1967 Rupivé o declara lengua nacional guaraní ñe'ẽ. Ley Guazú 1992. Artículo 140p GI. Ja'e ñe'ẽ oficial castellano ha guaraní. Carta Magna vigente ombojoja guaraní español ykére. Guaraní ñe'ẽ ojepytaso mbarete opyta hag̃ua español ykére. Mokõi ary ojedeclarahague idioma oficial 1994 guaraní oike Sistema Educativo Nacionalpe. Uperire 2010pe Ley de las Lenguas ojeaprova ha oñepromulga ha upéramo avei heñói Academia de la Lengua Guaraní. Guaraní tembiporu pohãnokuaa rehegua. Guaraní ñe'ẽ ha'e peteĩ tembiporu esencial ñande sociedad apytépe. He'iháicha UNESCO. Guaraní Paraguay ñe'ẽ ikatu ha'e fundamental consulta médica jave. Ikatúgui ava hasývahína omombe'u porã upe oñandúva ha pohãnohára ikatu oikũmby oipohãno hag̃ua chupe. Upéicha he'i mbo'ehára Dr. Carlos Ferreira Quiñones ohekáva omopu'ã ñe'ẽ Guaraní oikũmby hag̃ua pohãnohára ava hasývape. Avei he'i iporãha pohãnohára omomba'e Guaraní ha'égui peteĩ tembiporu pohãnokuaápe g̃uarã. Upévare iporã ñamomba'e Guaraní jeporu pohãnohára oñehekombo'évape. Ñane retãme heta ava hasýva oñe'ẽ Guaraníme. Ko mba'e ñanembojepytaso ñamomba'e hag̃ua Guaraní jeporu oikũmby hag̃ua ava hasývape ha upéva oikũmby hag̃ua pohãnohára he'íva chupe. Idioma guaraní jepuru rupive oñemboguapy peteĩ joyke yreko ñepytyvõ ha ñe'ẽme ñane retã ndive. Ojepurúvo Guaraní ñe'ẽ pohãnohára profesiónpe ojechaukakuaa oĩha tuichajoavy ojapóva pohãnohára ciencia rupive ha ojapóva orekóvo conciencia do valéiha ciencia año ndaipóri remosavia conciencia oipohãnóvo tapichápe oĩramomo marandupy ha avei jekupyty iñe'ẽteépe. Investigación ojapóva temimbo'ekuéra último año de la Cátedra de Pediatría de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción Peguá oikuaavo el grado de conocimiento del idioma guaraní en estudiantes de la medicina en un hospital universitario de Paraguay, ohechauka ñandéve oĩha hetave temimbo'e oikuaa'ỹva Guaraní temimbo'e oikuaamiéva ha'e umi heñóiva'ekue interiorpe heta oimo'ãva Guaraní jeporu ndaha'eiha importante. Guaraní ñe'ẽ ha'e peteĩ instrumento importante médico ha paciente apytépe ha avei jaikuaa Guaraní ha'eha ñe'ẽ ojeporuvéva ñane retãme oñeimplementava'erã estrategia oñembo'e hag̃ua. Guaraní ñe'ẽ ha'e peteĩ instrumento momba'etéva médico ha paciente apytépe ha avei jaikuaa Guaraní ha'eha ñe'ẽ ojeporuvéva ñane retãme
oñe implementaba en la estrategia oñembo'e hag̃ua. Ñemboguapýpe. Permanente del Hogar es Continua 2021 pe ojetopa 33,4% tetã guará Paraguaipegua oguerekóva po ary ha hetave oñe'ẽ pe'ỹive Guarani Mejógape. 34,7% oñe'ẽ Guarani ha Castellano. Ha katu 29,6% oñe'ẽ Castellano añónte. Ñe'ẽ Guarani ha'e ñe'ẽ ipokuaavéva ohasáva ava'ekuéra ojojaveguáva apytépe posa ary aja. Heñóikuri pejehea ñe'ẽtenda karai ñe'ẽ ndive ha katu misionero franciscano ha jesuita omongakua. Paraguay mburuvicha ñe'ẽ rupi ha'e tetã iñe'ẽkõiva ha ojoavy ambue tetã Latinoamérica guare. Ojepurúgui upe rire ñe'ẽ ipy'aty ava apyténte. Ñe'ẽ ojeporuvéva ovakuéra. Paraguaipegua iñambue hendaha térã mba'e clase socioeconómica guipa Castellano. Oñeñe'ẽve umi oikóva távape ha clase socioeconómica media alta apytépe. Guarani. Oñeñe'ẽve zona suburbana ha rural ha clase económica media baja apytépe. Ñemboguapýpe. Encuesta permanente de hogares continua 2022 INEPEGUA ojejuhu. 34,4% tetãguara o ary ha hetave oñe'ẽveha hogapekuéra castellanos ha guarani. 33,4% oñe'ẽ Guarani añónte. 29,6% oñe'ẽ Castellano añónte. Ha 2% oñe'ẽ ambue ñe'ẽ. Paraguáipe ojepuru avei jopara kóva ha'e Castellano ha Guarani ñembojehea. Guarani jepuru pohãnohára pytépe ha'e peteĩ tekotevẽ tuicha taha'éi ñe'ẽmeaño katu avei pohãnohára oikũmbyporã hag̃ua mba'asy orekóva tapicha hasýva ha upéicha oipohãno hag̃ua hekopete ani hasyvaiete térã omano jaikuaaháicha tapichakuéra ohóva tasyópe hetave oĩ oñe'ẽva Guarani añónte. Upéicha avei Guarani ñe'ẽ tekotevẽ oñoikũmbyporã hag̃ua tapicha hasýva pohãnohára ndive ikatúgui pohãnohára oikuaa'ỹva kambyryczere oheo py'aruru ha heta mba'asy ndoipurukuaamo'ãikuaaita orekóva oipohãno hag̃ua tapichápe. Ko'ág̃a peve ndojekuaái mba'eichaitépa pohãnoharakuéra oikuaa terminología pohãnokuaa rehegua Guaraníme. Upévare iporãva'erã ojejapo estudio ojekuaa hag̃ua ha upéicha oñemotenonde tembiapo ombohapéva investigación pyahu rehegua. Guarani heñoiva'ekue jopara oĩva ymá ñane retãme rupive ha ha'épe ãngatytýi paraguayo rehegua. Ñanembojoapy ñanemopeteĩcha ha ñanembojoavy yvy ári. Ha'e yta mopyenda ñane arandupy rehegua. Sa'ary rupi oñemyatã okakua ha ha'e mba'e tuicha ñanemopy'avy'áva ha ñanembotuicha paraguayóicha. En ti se representa mi heredad. El rojo simboliza la justicia, el blanco la paz y el azul la libertad. Qué linda es mi bandera paraguaya, a su sombra generosa sueño la felicidad. En el escudo ostenta un gorro frigio, dice paz y justicia y un gallardo león. En el